Makoyetakise le ndawo okuthatha ngayo ikude. UPhilip vele wasukuma from le ndawo wothi nca le ndawo okwe-aeroplane. Hallelujah. Because if wayeme ngendlela ngenyawo wayezodibana nezingxaki endleleni. So vele wa-escape zonke into zomhlaba waflya wofika bithenwa lalikhona. Hallelujah. Amen. Ema ngithi nobana umuntu okufanele ukuthi akuncede ukude kangakanani namhlanje uzo-escape lanto imbambileyo azofika kuwe. Uma ngabe umsebenzi okubanziwe laa muntu ubambileyo nguye ozawuphoncula umsebenzi u-escape uzofika kuwe. Amen. Amen. If nguwobanziweyo kule ndawo okuyo lona ubambe uyawufika ebambile wena ubu-escapile. Amen. Ndithi noba baqhele ukulinda baqhele ukubamba sebebetha ngokwazi sebebetha ngoyihaba but ukusuka namhlanje iplani kaSathane iqhekekile. Haleluya. Wena ufikele ngamandla amatsha okuba ungalwi nayo yonke into but uvele uyi-escape. Haleluya. Khona amadimoni afuna ungalwi nawo okanye manize straight akhona abantu afuna ungaba-confront. Amen. Uvele kakumbona ba uyakuvumba uba kaku ube nomsindo uyakubhora enze uba kube nomsindo kuthele kuxabane naye uvele usukumyeke umshiya ku-escape. Haleluya. Ngoko emveni koko uyawuthi nofela uyakuyo kale neyinzikelo yakho athi amen. Haleluya. Ngicela sibambe sime ngenyawo sithanazana. Haleluya. Thela zokuqala igama kaYesu libe khona apha kuwe ngaphandle libe khona mina ngaphakathi. Hallelujah. Amen. You will escape. Hallelujah. You will escape. Hallelujah. Amen. Out in the name of Jesus. Ngegama lika Yesu. Ndifuna ubekaqiniseke bekathi bold. Kubonakala uba awuyibi okanye akho mntu ufihlelayo ngale nto. Okanye manithi ubekathi ibonakala uba awuyithandabuzi. Hallelujah. And noma ufanele befuna uba ube lithintitha njengoMoses okanye befuna uba uyicenge le ndawo but ngoba ndifuna uchithe. Haleluya. Uthi ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Haleluya. Akagama funeka uzibize uzibhaptize ngalo. Haleluya. Uthi ngilifaka ngaphandle nangaphakathi malinuke emzimbeni wami. Haleluya. Ndibe nevimbeli mnandi. Haleluya. Ngoba iBhayibhile kwabanye sinevimbeli libi kwabanye sinevimbeli mnandi. Liyalagama elinuka kuthi. Haleluya. Ndifuna ungathenisa kwaba isandla athi ngegama likaYesu I will escape. Haleluya. Athi ngegama likaYesu I have escaped. Haleluya. Athi ngegama likaYesu abantu bazo-escape uSathana. Ngothandaza in the name of Jesus. By the power, by the power, by the power. By the fire, by the fire, by the fire. We carry the fire. No shotoloboko. We posotoloboko yande. In the name of Jesus. By the power, by the power. By the fire, by the fire. Consuming power. Consuming fire. In the name of Jesus. Ngegama likaYesu. Noma ukwazi uthandaza phinda uqhuqele uliphinda igama likaYesu. IBhayibhile ithi bawanelisa amadoda isigama ithi lelo gama lizosinda. Lizosinda esandleni zikaSathana. Lizosinda esandleni zaboni. Lizosinda kumadimoni. I will escape. I will escape. You will escape. You will escape. You will escape. Ngegama likaYesu. Uzophuma phakathi kwabo. Uzophuma uvaliwe. Uzongena uvaliwe. Uzobhekwa bephephe. Uzo-escape. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Namamandla. You will escape. Amakhosita. You will escape. You will escape. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Uzosinda ekaleni.
uzofika kalani ngegama lika Yesu, uzofika kalani ngegama lika Yesu, uzofika kalani, uzofika Matarati ngegama lika Yesu. By the fire, by the fire, by the fire, by the power. Yes, Lord. Yes, Lord. Escaping Satan, got amen. Abalindi, Bomuyamta, Abalindi, Abasubam, got amen. Abati, Nibetin, and then Pilo Yakova, pictures, about the Pindabas Bang, amen. It's all about the remote coming in the Barako. Now, Shanty, that's escape under the Bakat, amen. Obama also be able to find a young Pele, got amen. If ever we ask for Satan about Berlin down, Kulan down, you are escaping, that's your name. You have escaped, that's your name. You have escaped, that's your name. You have escaped, that's your name. Hallelujah. Kapin Manistra Saklan, hallelujah. Pante Kamagai, Sunday Nalapo, Agutiwa. Onge nekona sabu malapo tiwa anupunya
ngaba ku-2010 engenawanga uThixo ngongehapha namhlanje. Namhla Nkosi ngiyamangala uba ngiphela emuva ube wena Nkosi. Lengoma ikhomende unika yona ongene ngayo lonyaka 2024. Hallelujah. Nikunikwa mkhulu hapa wena endleleni. Siba wena Nkosi ungekho ngeba ngihambile ngapha. Hallelujah. Ifwe Yesu ungathandi ngeke nganyatheli kule ndawo. Hallelujah. Angisahambi ngentando kaSathana, angisahambi ngentando yamaphimoni, angisahambi ngentando yabantu, but ngiyapha ngentando yakhe. Ngiyapha ngithetha ngentando yakhe, ngingena ngentando yakhe endihamba naye. Ngithela iBhayibhile kancane, akadinwa, akozeli. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ke njuni isikolo sesithathu aba kuMateyu chapter 2. Indawo yokugqibela. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 2 verse 12. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 2 verse 12. Kasifundele sinasi egameni kaYesu. Hallelujah. Nkulunkulu uthando lwakho ludinga abantu wanikela hallelujah. But you know where Pagati wow, Avela Laule, Yomanzala, hallelujah. Let the full of a king, hallelujah. We ask for 4 hours of escape, hallelujah. Him and the prophet, even more of it on the hallelujah. Hallelujah. Because when you escape, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wakwela no yone ngana we. Na ingana we afia. What in the moon? Bibi ya piroma ende ya moyiru ya ho. Kani disperse everyone. Kani you escape. The fellow of king in Sazi. Why escape you? Hallelujah. Oh, Biona, ekwali submarine. But them ngelenga phezulu emanzini. Wahamba ngaphansi bamanzi. Oh my God. Bazathi bamlindele wahamba ngeenyawo. Usuku uhambe ngemoto. Bathi bamlindele wahamba ngemoto. Usuku uhambe ngeenyawo. Bathi bamlindele wahamba ngeenyawo. Usuku uhambe ngebhayisekile. Bathi bamlindele ebhayisekile. Usuku uhambe ngeaeroplane. Bathi bamlindele ukuyiflapsi. Asabele ngawukubi hahisi. Bathi bakubeki hahisi. Bawubale ngawukubezinkulu. Bakubeki impahla zingena amagama. Bakubeki sozilindile. Hallelujah. Bathi uLazaro phale. uLazaro nesiyaziyo senuka. Ngoba sekunzukune ekhaya. Ifumba likaLazaro egcwele bonke abantu bephapha ngengcwaba. Bonke abantu abazi imeko yakho ngabantu abafuthane kunawo. Amela no
noba sayisaziwa kangakanani uThixo namhlanje sekavula ikhono. Haleluya. Wafika uyazi wathi nimbekephi baxa bakhomba wathi lisuseni lithi bamali lithi yabaza lisusa ngokwabo kuvuleka ikhoba wena awescape. Haleluya. Bazothi bevala iminyango uescape. Hallelujah. Amen. Let's take up Matthew chapter 2 verse 12. Ukhona ifumene how khawuzela lesinafu ikhona isixhosa kusemnandi. How ndikho verse 12 yedwa nje. Sathi ke siyalelwe nguThixo ephupheni ukuba zingabuyi ziye kuHerode. Zemka ngandlela yimbi ukuya kwelakowazo. Ithi zemka ngandlela yimbi zakowazo. Hallelujah. Apha kukhona izazi yabo. Ziyobona umntana ozeleyo nguYesu. But because you're not enhliziyo yembu efuna umbulala umntana yabo. And then Thixo wazihlebela izazi ephupheni. Wathi ningabuyi ngalandlela ebenize ngayo niphume ngandlela yimbi ngoba niyathini ke ngoku niya escape anisahambi kahlobeni kade nisaziwa ngalo senihamba escape bathi bezama nisama kule ndawo bafika sekule ndawo bathi bezama kule ndawo bafika sekule lapha bafika sekule ndawo bathi bekwazi ukuzawenyuka bafika ukubeka amadolo thandaza bathi bekuyanda yaziba uzawuthandaza bafika uyasipha uyiseyosa uphakeme Yehova uyidwe. Ngoba kaloku ngokubuya ngenye indlela. Haleluya. Awusabuyi ngalendlela ababazi ngayo. Haleluya. Ito iBhayibheli lokonyana makaSikhefa. Jesus. Eva kubane kuthiwa ngegama lesimadimoni phuma nawo benza lowo. Athi amadimoni yabona ke thina siyabazi Paulus no Petros no Yesu qobo siyamazi nina ngoba. Amen. Amen. Yabona wena namhlanje ndikunike ulwazi. Lo wazi ukuthi egameni likaYesu ukhona manje. So baphaye qale benthe wena yavukelezwe mamkela. Ndathi ithi ngegazi kaYesu mehlula uSathane. Namhlanje ithi babe izazi ezi lena ufule kule abakulukuzi verse 12. Ini zizazi ezi zani zephupheni kodwa zingabuyi ngalandlela. Yabona if ever wena ubuqhele ukubutha embuthweni ithi mase Bhayibheli hayi uyolo lomuntu ongemini embuthweni yabadiki endaweni yaboni. Amen. Ononelela umthetho kaYehova imihla yonke. Amen. Hallelujah. Yabona lo muntu athi Yesu kuyo uba ndiyalithanda ikhaya imithetho yami ngulo muntu ufuna abuye ngalandlela endithetha ngayo. Mina ngikhetha noba ubuze unjani ubucinga ntoni noba abantu becinga ntoni ngawe but xa uphume ngalo mnyango thinta phuma ithethe indlela. Haleluya. Phuma nganye indlela ubuze ngendlela yamashwa uthike ngendlela yentsikelelo ubuze ngendlela yoba ubuqalekisiwe but ujika sosikelelwe ubuze soyazi abantu abathandi namhlanje uzoyazi ubuthandwa nguThixo uzoyazi uba emali uthandwa nguJehova and uthando lwakhe lukwanele awunido lwapho. Ngoba uthe uyazibona ningane ninika uxolo njengoxolo ehlabathi lapho uthando lwakhe lufuna uthando ehlabathi. Haleluya. So uThixo namhlanje uzokwenza uhambe ngezinye indlela ezindlela zokuthini zo-escape ezandlela ubuze ngazo ngezandlela lekade bezazi but namhlanje ngithi umoya